У эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Хто вінаваты» паводле рамана Івана Чыгрынава. Выканаўцы артысты мінскіх тэатраў. Год запісу 1992. Ну, вось стол уже лічы падрыхтаваны. Засталося поставить выпивку да закуску, и все. Уже полночь наступает, а Германа нема. Слушайте, а я не помню гостя у Ливановича. Ведаете, не помню. Ну так что, договор вы, Антонина, чим тебе не подобаются гости у Ливановича? Не, моя жонка хочет сказать, что господар, это значит Иванович Эдуард Антонович, у свой день народжения завсёды спозняется на вечеру. Людмила Михайловна, спозняется ваш супруг, дарма что каждый раз гостей запрошает. Что правда, то правда. Я снова в лабораторию позвоню. Позвони, Людмила Михайловна. Пошукай своего мужика. Ага, пошукаешь. Неяк вы, Анатолий Иванович, задуже змрочно. Ох, это не знаю. Вы видите, сёння чамусьці увесь час у крайнасць мяне кідае. Дарэчы, а дзе гэта падзеўся Долгучыц, а? Ён што, на кухне у вас, Людмила Михайловна? Ну что вы не ведаете, где можно знайсці ў чужым доме Долгучыца? Пакуль усе выгоды не оценит, да не паспрабуе. Ты ўжо ж. Да. Вот ён. З'явіўся. Бачу, і сёння Эдик верны сабе. Не иначе другую компанию недзе частуе. Не. Штосьці не подобно. Я уже колькі разоў звонила, лаборатория не отказывая. Слухай, Андрей, а может ты заняўся б гэтым? Все-таки брат твой, ну, чаму им не ідзе? Ну, брат мой, а муж твой. Ну, я схожу. Эдик, ведаете, заўсёды так. Не говори, на человека лишнего не говори. Не, памятаете? Не памятаете. Вот я помню годов 5 тому, дык и зусім не пришел. Что правда, то правда. Так. Дык, может, и сегодня доведется попить, поесть и без именинника. Ну, як это без именинника? Да правда, а что про нас подумают? Ну, что вы, Не хвалюйтесь, Чакайте, гэта яшчэ што? Ось, паслухайце, Леванович не паспеў да ўрачыстага стола ў свой дзень нараджэння. Гэта нават, словам, за выдатным чалавекам штосьці такое павінна цягнуцца. Ну, ці анекдот, ці звычайная плётка. Без гэтага, мае даражэнькі, у вышэйшым свеце няма асобы. Ды ўвогуле. Что увогуле? А тое, мадам, что не толькі шляхі гасподні невядомыя, але і справы чалавечыя не заўсёды на виду. Вось так. Я вот сёння быў на пісьменніцкім з'ездзе. Ну, и что, наши писаки там новое выдумали? А что они могут выдумать, послухайте? Хіба что новую лысую гору. Чакайте, цікава. Автора так и не знайшли. Ты где ж его знайдешь? Анонимный твор. Это же анонимный твор. Чакайте, у нас час, ты анонимный? Криминалисты, Анатолий Иванович, перебольшивают свое аналитичное значение, а между іншим КГБ так само на обывателя различен. Вот что значит голосность, демократия.
Ну, державную беспеку уже берут под сумнение. Побойтеся Бога, Анатолий Иванович. Я не державную беспеку беру, як вы кажете, под сумнение. Ну, конечно. Вы меня не так зразумели, шановны. же- Я меў на увазе цяперашнія тэхнічныя магчымасці крыміналістыкі. Так, все, киньте вы, а то, не дай бог, и правда договоритесь. Все. Во-во, Антонина Батьковна, сочите за мужем. Не давайте ему язык распускать. Вальдемар, учись, Анатолий Иванович. Але ж Анатолий Иванович мастак даводзіць гаворку до небяспечнага моманту. Колькі помню, кожны раз вось гэтак усе вінаватыя, адзін Цур. А видите, як мое прозвище по-балску? Ну-ну. Як? Безблох. Так что шукайте виноватых у іншым месцы. О, Андрей. Нарэшце Боже мой, так что, на брату звонок не отказывай? Ладно, Андрей, брат себе як хоче, а мы... У нас есть что и выпить, и закусить чем. А найперш гости, коли ласка. Будем сядать за стол. Сядайте. Проходите. И неси с ванной напитки, а я хутенько знов на кухню. Кто мне поможет? А я й помогу. Принесу бутельки, потім почну закусь на сільську. Давай. Сядайте. О, Дык что там на письменницком съезде, У іх, у наших письменников, хоть что, хоть дробненько, але, як кажуть, здарится. Дык что там сёлета, товарищ Довгучец? Ну, сёлета, усё штое. Ведаеце, як вясной каля купіны, калі жабы ікру кладуць. Топчуць адзін аднаго. Але я не пра гэта хацеў. Зрэшты, пра з'езд вам раскажа дэлегат. Делегат? Так. Небось, Людмила Михайловна не забыла про свайго кумира, а? Калі ласка, Людмила Михайловна. не забыла. Аккуратненько. Так. И запросила, и на перший тост смовила. Ой, а кто ж теперь носит? Теперь Людмилочка возит посуд со стравами на колесиках. Отстойте от людей, Льва Иванович. Ой, Антониночка, за людьми все равно не угодишься. Особливо при таким господару, як мой. Ну, где его носить, боже. Ой, а може гэта і добре, що ми тут без яго будем, а? Яка йому там умкнеться? Цікаво, де гэта там? Ну, хіба що? Ты тут, Тонечка, сярод мужчин разбешиваешься. Ходемка, лепей, поможешь мне на кухне, ходем. Ай, так я ж давно пропонувала тобі свою паску. Ну, допустим, не ты сама, а я спробовал тебе надоуметь. Ты вечно подхалим. Кто тут подхалим? Кто? А, да все мы тут, товарищ старший лейтенант, подхалимы. Я дайшлось невестку твою улаживаем, каб, разумеешь, без вечеры не застаться. Что вы нам хотели рассказать, а? Что? Господар Довгучец, а? А, ведаеце, вось ніяк не ўзаб'юся на першы сказ. Усё нечым заняты важным. А про галоўнае... А кто скажет, что теперь галоўнае? А галоўнае заўсёды ў мінулым. Цяпер, бачыце, за Сталіна ўзяліся, героями стали Бухарин, Камень. Ну тут давно все зразумело. Раз узникают эти постати, значит, наступный з гістарычнай темры выйдзе Лев Давыдович. А тады наши демократы при ягонай дапамозе и на Ленина накинуться. Ты так думаешь? Тут и высиливаться дуже не варто. Як сказать? Але послухайся. Ну так, про галоўнае. А хто такі Лев Давыдович, а? Лейба.
Хто-хто? Ну, як? Анатолий Иванович усё яшчэ гуляе у канспірацыю. Лев Троцкий. А что, Анатолий Иванович у нас антисемит? Ну, вы скажете, Антонина Батьковна. Ну, и, до речи, у моего батьки имя есть так само, что подобное на лейбу. Ну, договорывайте. Ну. Як гэта павінна гучаць? Як гэта павінна гучаць, а? Лейбаўна, а? Киньте, говорите, а вы про что? Ой, была я сегодня на рынку. Ну. Ну, что Кольвичи докупить до стола. Слухайте, дык там некий уродивый выступал. Я ажно здивилась, чему его не забирает милиция. А что, было за что? Ой, да у нас теперь любого бери и сажай за долгий язык. Вас тут кожного. Пробачьте, той господинку тады. А я и не отмовляюсь. Ой, ну, вечно мы вот так. Человек хочет нечто сказать, а мы уже поготовили намордник на его. Ну, дайте Людмилочке договориться. Людмилочка, ну, так что там Ну, что там, что? Ну, бести усіх, Тонечка. Бестів. Прадказваў конец нашей краіне. Ой, казаў, што по святому писанню прынясе яго з сабой нейкі мечаны. Ну, про Горбачова ён не заікаўся. Але ўсе зразумелі, што якраз Горбачова меўся на ўвазе. У яго ж на галаве знак. Дык вось гэты мечаны нібыта і прынясе конец Советскому Союзу. Боже мой, як страшно. Ну, вось, а вы кажете, нема за что вас сажать. Ага, Ну, правда. Ну, хлопчики. Ой, але ж трэба хутчэй сажаць вас за стол. А то звярэеце. Нам бы хироманта теперь сюда. Ці хоць бы цыганку якую захудалую. Кажуть, экстрасенсы хутка будут иметь, ведаете, Может, и правда переквалификоваться, А что? Один мой знакомый так и зробил. Ну и что, Правда. досягнул поспеху? Тоня. Ну, во всяком разе, подай надею. Ай, але словом, еще все напереди. А товарищ Горбачев, сапраўды человек, Ну, ведаете, не зразумел. ну як гэта? Вот принамсі для мяне. Навошта дарэмна непакоіцца, а? Няхай ён сабе працягвае цараваць над нами, а мы будем... А мы будем тым часам патрохі пляткарыць про яго, ды назіраць, як ён краіну вядзе да краху. Во-во-во, а найбольш будем пляткарыць про яго жонку, Раису Максимовну. Пробачьте. Это уже лёс такі усіх царыць. Хопіць ужо. Але ж і размовы сёння у нас. Ну, сапраўды. Ай, дык яны ва ўсіх цяпер такія размовы. Да падзі да століцы, да падлогі ва ўсіх кватэрах пра адно і тое ж. Глухія нараканні, далёкае клакатанне лавы пад зямлёй, так што... А што наконт усяго гэтага ваш знаёмы гаворыць? Які? Ну, той, што падаўся, як вы казалі, у хіраман. Навошта хіраманты? Ну, Якія як хіраманты? Кіньце вы з хірамантамі. Усё ўжо даўно прадказана у Бібліі. У Бібліі? Ну, ад яго ж там, у Бібліі. Вальдемар, бярыце вас. Недзе ж у Левановичаў ёсць Біблія. Так, была. Вальдемар, покажи, ну покажи. Боже мой. Так, вот. Погляди. А ці достойна ты, дорогая моя, взять у руки да снять з яе печатки? Анатолий Иванович, где тут, у якім разделе найбольш прадказанняў? Почакайте, это святое, не Ад Гортовой апошние сторонки у новом писании Ивана Богослова. Так, вот. А? Стоп, знайшоў. Увага. Ну, слухай. І калі ён зняў чацвёртую пячатку, я пачуў голас чацвёртай жывёліны, якая гаварыла: ідзі і глядзі. Ага, і я глянуў, і вось конь бляды,
і на ім конник, якому ім'я смерть, так написано, Тоня, не перебивай. Тоня, ну не перебивай. І пекло рухалося за імі, і дадзена яму ўлада над 4-ю часткою зямлі. Што за акуляры? Я не магу. Забіваць мечам і голадам, і морам, і звярамі земнымі. Тое ці не, Анатолий Иванович? Это не зусім тое. Ах, не зусім? Дайте мне. Вы ведаете, вы про самое жахливое. Вот что будет? Чакайте. Тихо, ну тихо. Так, и 7 ангелов, якія мелі 7 труб, падрыхтаваліся трубіць. Першы ангел протрубіў і выдаў град, і ўспыхнуў агонь, змяшаныя з крывёю, і упалі на зямлю, і 3-я частка дрэў згарэла, і вся трава зялёная згарэла. Другі ангел протрубіў, и нібыта великая гора, палаючая огнем, обрынулась у мора. И 3-я частка мора зрабілася крывёю. Тады протрубіў 3-й ангел, и упала с неба великая зорка, что горела нібыта светильник, и пала на 3-ю частку рэк, и на вытоке вот имя этой зорцы Полын. И 3-я частка вот зрабілася полыном, и многие из людей померли ад вод, тому что яны стали горкие. 4-й ангел протрубил. О, гости, господа. Я так меркую, господа. Не, гость. А може, зібривий, а може, Рад бачить старую лепочесную компанию. Мы так само. А где ж именинник? А именинник, Павел Замилович, все пробачьте на работе. О, кольки ж я в его та и работы. Ай, боже мой, ён за всіх. Ну что ж, он за нас, а мы за его. Штрафную. Правильно кажа. Ён недзе за нас, а мы за яго. Давайте. Дозвольте, Людмила Михайловна, поцеловать ручку. А вот гэтые кветки я вам принес. Боже мой, якая пригожусь. Дякую. Вас знайомить не треба? Знайомить не треба. И что, вот так, и не будем чекать именинника? Не, и не будем, Павел Демидович. Ну, а что это вы тут читали? Библию. Библию? Ранее до Маркса звертались, до Ленина. Может, потому что про Библию забыли? И я особисто про Библию николи не забывал. Письменник без Библии, можно сказать, ничто. Іншая справа, что спасылки на Библию у меня выкрэслівали. А вы что, Анатолий Иванович, теперь у галине богословия практикуете? Вы ведаете, я историк широкого профиля. Так, до гэтага мы просто часом говорили про Библию, але не упоминали ее. Так, Павел Демидович, за вами першее слово. Як же так? Як? Тост без именинника. Ну что ж зробишь? Думаю, Ливанович не покрыўдзіць. Ай, гэта ваш Ливанович анекдот. Только навошта мне удзельнічаць у гэтым анекдоце? А вы скажите свой тост, а все остальное пойдем. Так, говорите. Ну то за нашего именинника. Нехай ему. Ой, дякую. Его здоровья. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Передайте мне колелочку. Берите, вот гэты. Огурочек у нас. Сальцевый. Сама родила. Сосничком сальцевый. Павел Демидович, а что там на з'езде было пасля? Коли вы пошли? Пасля вашего выступления. Знаете, з'езд пройшоў без вас, коли вы гэтак рано пайшлі з яго. Я жартую. Адбыліся выборы. Я больш не сакратар.
Як? Супроць мяне прагаласавала 1/4 частка членаў Саюза пісьменнікаў. Пасля гэтага сакратар ЦК сказаў мне, што сакратарыят рашыў не рэкамендаваць мяне больш. Але па вас не відаць, што вы апынуліся без пасады. Не відаць. Падумаў, раптам трэба рыхтавацца да старасці. Усё роўна калісьці давядзецца пра гэта дбаць. Пісьменнік павінен думаць увесь час пра старасць. Ну, перестань. А мне здавалася, што ваш брат заўсёды павінен быць малады. Гэта вам сапраўды так здавалася. Бо, мусіць, не ведаеце, што азначае КБЖ. КБЖ? Звычайная абрэвіатура, нічога больш. Не, дарагі Анатолий Иванович, расшифроўваецца так: калі буду жывы. Леў Толстой самыя маладосці ў дзённіках сваіх гэтак пісаў, загадваючы нешта наперад. І яшчэ ён часта гаварыў: пабойся Бога, паміраць жа давядзецца. Ой, нешта у нас сёння альбо абрэвіатуры, які альбо... Боже мой, ну дзе той гаспадар, а? Сябры мае, дзіўна было б сапраўды, каб ён цяпер знаходзіўся тут. Як гэта? Радыяцыя павышаная. Павышаная радыяцыя. Сёння ўвесь дзень пра гэта на з'ездзе шапталіся. Кажуць, заходнія радыёстанцыі перадаюць. А цікава мне, сябры, а при повышенной радиации вот гэта дозволяется уживать себе? Вот гэта. Давайте выпьем. Видать, даремно мы починали без господара. Профессор уже докладно отказал на такое пытание. Ладно, ну ладно, помолчите. Павел Демидович, ну а коли серьезно? Что там буржуи передают? Удари Бог, Людмила Михайловна, докладно ничего я не ведаю. Заняты быў увесь дзень з'ездаўскімі інтрыгамі. Але... Ой, прабачце, телефон. Алло? Андрей, это тебе. Так я. Так точно. Выезжаю. Як это? Як выезжаешь? Куда и что? А то, Людмила Михайловна, что короткотэрміновы адпачынак мой, здаецца, ляснул. Выезжаю киевским техником до места службы. Уранні павінен быць у часці. Что такое? Что-нибудь здарылася? Хто ж про гэта по телефоне скажа? Так что обними за мяне брата, нехай даруе, что не дачакаўся. Боже мой, ты хоть поспел перекусить? Ты можешь яшчэ посадить? Да не, захад, ёсць захад, трэба ехаць. Неадкладна. Господи, як яны цябе знайшлі? Ну, а мои адрасы по ўсім ланцугу, дзе бываю. Справа не хітрая і даволі дэталёва адпрацаваная. Я вось думаю, як мне зрабіць? Ці то по-англійску знікнуць, ці то развітацца з гасцямі. Иди, Андрей, покажись. Так приемно, что вы живете. Мушу покинуть вас, дорогие товарищи. И собутыльники, собутыльники. А хоть бы и так. С приемными людьми нават горькую горелку солодкой. Ой, ну фу, Андрей Семенович. Ну что ж ты на вас не подобно, гэта, ну горькую горелку пить. Ну, вы лепей скажите, что здарылася, а? Бомбять? Ну, увогуле, гэта военная тайна. Але не бомбять и не стреляют. Ну, служба. Смотри, все служба. Ну, вот вышло, оказывается, на правду. Як это у описании... Скажите, часто с вами такое здарается, а? Ну, что раптом вытягивает за стола. А вы не с постели, Ну, не шкодило, как тебе так само інший раз, вось гэта. Счастливо, счастливо. Счастливо, Я развитываюсь, развитываюсь, до побачення. Счастливо.
Хто гэта пстрыкнуў ключальнікам? Нарэшце гаспадар стыкнуўся на двор. Ой. Бачу, без мяне тут справіліся. Нездарма ж кажуць, калі Магамед не ідзе да гары, то гара ідзе да Магамета. Ось і мы. Помалацілі. Як на таку цапамі. Ты кажно ухадокаўся, бачу. Ай, ты не дуже накидывайся. Я у Людмилы Михайловны попросился заночевать. Ну, сам ведаешь, добираться мне далеко, ды... Вот и якраз у гэтым ды и сокрыто ўсё. Ай, ну, а что рабіць, скажешь, калі мне ў жыцці увогуле не шансуе? А у тебе нават у туалет не грэбую хадзіць, бо чэхаславацкі. А ў маім трэба стаяць пасля ўсяго над унітазам і падчышчацца. Ай! Ну, словом, да і канапа моя дзіравая стала. Урэшце не без тваёй дапамогі. Ты ж сам некалі спаў на ёй, калі не было куды падзецца. Памятаеш ты, не? Памятаю. Сапраўды, канапа у цябе мулкая. Застаецца толькі дзівіцца, чаму не заменіш. Прывычка, Эдуард Семёнович, прывычка. Ну, што з таго выйшла, што жонку памяняў, а? Бачу, так і напрошваешся, каб шкадавалі. Без гэтага жыць не можаш. Але за гэта калі-небудзь і пабіць могуць. Ну, гэта ўжо... Бач ты. О, любуйся. З'явіўся. Я так і не разумею, ты это дзівачыш? Ці што здарылася? Не, Андрей. Выклікалі ў часць? Дарэчы, што ў яго за служба? Лётчыка? Лётчык. Але служыць у камандзе так званай кліматычнай вайны. Ай, ладно. Але чаму ты не гаворыш, дзе ты быў на свой дзень нараджэння? На работе. На Чернобыльской атомной станции. Авария. Авария? Что это значит? Что ты говоришь? То, что у нас так само повышенная радиация. Чакай. Калі гэта здарылася? Учора. Заходнія радыёстанцыі ўжо на ўсе галасы распавядаюць. Божечка, ну і што ж будзе? Што будзе, я не ведаю. Пакуль справа засакрэчваецца. Москва бярэ пад свой кантроль, але радыяцыя вялікая. У нас зашкаліла ўсе прыборы. Ёсць чуткі. 1 з 4 блокаў узорваўся. Бацюна, гэта ж раўнасільна некалькім атамным бомбам, а? Так, по радыяцыі. Злавецець. Штосьці я не разумею, пачакайце, Чарнобыль? Дык гэта ж недалёка, гэта ж за некалькі кіламетраў ад нашай вёскі. Там жа маці, Эдик. Там же моя мать. Я звонил в район. Не дозвонился. Божечка. Слухай, расскажи падрабязна. Што здарылася? Чаму? Ніхто нічога не ведае. На ўсё наклала руку Москва. Але мы дазваніліся знаёмаму акадэміку. Ну? Па яго словах выходзіць, што на станцыі ажыццяўлялі нейкі эксперымент. Вар'яцтва. Якія могуць быць на атамнай станцыі эксперыменты? Спярша падарункі рабілі да 27-га з'езда партыі. Цяпер, бачыш, эксперымент. Ай, ось і збылося прадказанне. Хочаш вер, хочаш не вер. Мы тут, пакуль чакалі цябе, Біблію чыталі. Чарнобыль — гэта палын, род палыну.
Ось і вибухнула полын зорка. Что ж теперь будет, Эдуард Семенович? Спытай про что-нибудь легчайшее. Але ж ты ученый, энергетик. Атом давно стал политикой. Ось і цяпер справу бяруць у руки палітыкі. Мы пачынаем даводзіць, што гэта вельмі небяспечна. Выбух атомнага блока. А нам цыц, не панікуй. Я ўспамінаю сваё дзяцінства ў фронту 41-м. Затрымаўся на беседзе на самым краю Беларусі, на паўднёвым усходзе. А Смоленск ужо к таму часу паў. Дык у нас мужикоў палохалі, каб не расказвалі, што Смоленска здалі. Мол, панікёры, ўсё тут. Оказывается, кіраўнікі наши нічому не научились. Усё паўтараецца. Не ў тых формах, дык у гэтых, але паўтараецца. Так что ж будзе, Эдуард? Что будзе? Бяда будзе. Вот что. Катастрофа. Чарнобыльская радыяцыя над Скандынавіяй. Можна уявіць, што робіцца вакол станцыі. Чакай. Можа... Што можа? Я подумал, может, трэба уцякаць куды, а? Уцякаць? Ну? Ад радыяцыі? Тым больш, што межу распаўсюджання яе пакуль ніхто не ведае. Цэлы дзень сёння мы спрабавалі штосьці даведацца, удакладніць, але дарэмна. Дарэмна. Далей свайго інстытута не здолелі прабіцца. Слухай, але Чарнобыльская станцыя на Украіне. Што украінцы? Абстаноўка амаль такая ж. Ніхто дакладна нічога не ведае. Але некаторыя дзівакі радуюцца, што вецер учора дзьмуў не ў іх бок. Гэта якой анекдот. Учора на нас, заўтра на іх. Дарэчы, а які вецер сапраўды учора быў, а? Паўночна-заходні. Паўночна-заходні, значыць, сапраўды на нас дзьмуў. Выходзіць так. Эдик, я никак не могу дозвониться. Куды ты звонишь? Боже. У маці ж твоей телефона няма. Зато и у школе есть. Да и у саўгаснай конторы телефоны стоят летні у кожнага. Не старайся дарэмна. Туды цяпер не прабіць. Божечка. Да таго ж ноч. Завтра наши ученые едут у Чернобыль. Так что? Что? Что так, что? Ну, тое, что я так само еду. Оттуль позвоню у район. И у вёску до матери, тебе сюды. Супокойся. Боже мой, про что ты говоришь? Як я могу супокоиться? У меня ж там мать. Ну и что? Разумеешь? Что? Что? А то, что твоя мать и далеко отсюда. Так. Моя мать поспела померти. Ты говоришь так, быть сам рады этому. Тут не кричи. Я стомился. Я ось выпью шклянку, да, лягу. Ну так, что тебе? Твоей мати небеспека не поражает. Ну не губляй ты головы. Берите. Твое здоровье. Твое здоровье. Бери закусывай. Коли вы едете? Завтра. Мне позвонить. Я с тобой так само поеду. Туды, Люся, едут специалисты. Они их жонки. Так? А у меня там мати. Да ну, супокойся. Супокойся. Люся, супокойся. Ну, як это можно? Як это никто ничего не ведает? Ну, чему ж не ведаем? Ведаем, что взорвался блок на Чернобыльской станции. Божечки. Отсюда выники. Летние военные становища. Так, я заўсёды боялася твоей работы. Ось яна и показалась. Людмила Михайловна, ну при чым тут Эдуард Семенович? Станцию ў Чарнобылі не ён будаваў, не ён эксплуатаваў. Так. Не ён эксплуатаваў, не ён праектаваў, усе вы. Вунь, Александров, летний под ложком у себе збіраўся ставить реактор. А теперь, где ваш Александров?
Словом, я еду на Полесье. Что тебе робить на Полесье? Там у меня маті, Эдик. Ты чуешь, там у меня маті. Треба яе забрать адтуль, калі яшчэ живая. Няхай едзе. Якое ёй жыццё цяпер, адна трывога. А я все-таки поспробую добраться в свой микрорайон. Может, такси подхоплю. Я ж не ведал, что ты у нас заночевал. А то б машину не отпускал. Слухай. До рэчы, а засцерагчыся ад яе, ад радыяцыі можна? Практычна? Ага. Не. Трэба пакідаць заражаную тэрыторыю. А ўвогуле ніхто да яе, да гэтай радыяцыі не гатовы. Я так разумею, что... Словом, ратуйся, не ратуйся, а конец вядомы. Ну, бывайте, товарищи Ливановичи. Калі спатрэблюся, звоните, до побачення. До побачення. Эдик. Эдичак. А гэта сапраўды страшна. Што гэта? Ну, гэта... Страшней не бывает. Бяда ў тым, што нашы самалёты звычайныя машыны. Яны не прыстасаваны да такой работы. Лётчык нічым не абаронены ў небе, ні знізу, ні з бакоў ад радыяцыі. Таму можна толькі ўяўляць, колькі міля рэнтгенаў кожны з нас атрымлівае ў гэта месца за адзін палёт. Ну, гэта не вельмі дакладна, таварыш палкоўнік, але жывапісна. Мало смешнага ў тым, што хтосьці нячутны і нябачна свідруе табе задніцу. Товарищ полковник, ну? А што, калі нашым лётчыкам браць з сабой свінцовыя пласціны? Ну-ну? Ну, каб класці на сядзенне пад тую ж задніцу. А з бакоў? Што з бакоў пакладзём? З бакоў пакуль нічога не прыдумалі класці. Якая бездапаможнасць. Век атома. Але як абараніць ад радыяцыі чалавека ніхто не ведае. Вучоныя, маць іх так, панахапалі зорак на грудзі. Некаторыя сталі падобныя на выставачных выжлаў. Усё ў імя чалавека, усё на карысць народу. Дзе яна тая карысць? Ну, самі-то яны для сваёй працы на рэактарах нейкія доспехі вынайшлі. У кіно паказваюць. А гэта праўда, што на Чарнобыльскай АЭС рабіліся нейкія эксперыменты? Чорт іх ведае. Але ўсё можа быць. Я мяркую па тым, як пісалі, здаецца, у лютым известия пра гэту станцыю. Ну, дзіўна, як можна калектыву новай атамнай станцыі браць высокія абавязательствы? Это значыць працаваць за норму. Вось і падарунак да з'езда. Вось і шарахнула, маць іх. Недзе ўжо Ливанович павінен падлятаць. А хто ў нас наступны? Зараз, гляну. Старший лейтенант Войтик. А пра свінцовыя пласцінкі вы, відаць, жартуеце? Ну, як сказаць. Як кажуць, на безрыб'е і рак рыба. Тым больш, што прынцып правільны. Усё-таки свінец. Товарищ полковник, старший лейтенант... Сядайте, старший лейтенант, рассказывайте.
Як там, горача? Горача, товарищ полковник. 4-й блок станции все еще в огне. Чем его теперь тушить? Все еще песком из вертолетов. Сегодня на даху реактора людей уже не видать. А что у Припяти? Спокойно. И увогуле, коли глядеть на землю с вышыні, то уражение, товарищ полковник, дивное. Быццам ничего страшного не здарылася. На Украине сады у кветені, пасвіца жывёла, на полях тракторы. Диво что. Значит, вертолеты у Чернобыля працуют. Так точно, товарищ полковник. А мы одно назираем, да и отрымливаем кожны свою дозу радиации. Як ваш дозиметр? Да и он не различный на такую дозу. Тут треба замежный. Нават з гэтым да капіталістаў трэба з паклонам ісці. Добра, старший лейтенант, пишите справаздачу аб палёце і адпачывайце. Сёння у вас даецца яшчэ один вылет. Так точно, товарищ полковник. Дарэчы, а як вы адчуваеце сябе пасля палёту? Да все на сон хилить. Капитан, уключите радио. Есть, товарищ полковник. От Совета Министров СССР. Як паведамлялася ў друку, на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, размешчанай на 130 кіламетраў на поўнач ад Кіева, адбылася аварыя. На месцы працуе урадавая камісія. У яе састаў увайшлі кіраўнікі міністэрстваў і ведомстваў, вядомыя вучоныя і спецыялісты. Паводле папярэдніх даных, авария адбылася ў адным з памяшканняў 4-го энергаблока. Вот. На что на комиссии мы здольны? Раз створена комиссия, лічы концы в аду. Яшчэ ни одна комиссия в нашей краине не доводила народу ни о причинах аварии, ни об их выніках. Прынамсі, так як гэта належыць рабіць. Ведаце, мяркуючы па тым, што я бачыў з самалёта, справа не ў частцы будаўнічых канструкцый. Палае увесь реактор. Товарищи, не варто хваляваться. Не варто. Обком партии володает ситуацией. Старшиня облвыконкома поехал в столицу. Так что... Ситуацией, дорогий товаришок, володать можно. Только як її разуметь? У вас володать ситуацией это застерагчы народ, как вы кажете, от паники. А у нас ведать сегодня докладно, что нам погрожает, что нам робить. Во, мужики кажут, что это страшнее за атомную бомбу, за водородную. Глупство. Ну, вы же сами бачите, когда американцы скинули бомбы над Японией, там люди гинули, а у нас что? Так у нас покуль... Не, мы покуль правда живые. Так вот и жить будете. Ну, але ж кажуть, радиация. Во, корову Так ты, слухайте, ну выпал йод. Выпал. Ну. А вы ведаете период распаду йоду? Ну, что такое йод, мы, здається, ведаем. Але ось як ён выпадае и распадается. Вот, мужики, вы послухайте, ён нават йод гэты корыстный для человечего организма, а недохоп йоду выкликае базедовую хворобу, щитовидку. Ну, допустим, и гэта можно зразуметь, дорогий товаришок. Але ж, видать, и ён, коли залишний, так станет шкода. Якая шкода от его? Але скажите, товарищ сакратар, якая команда нам поступит? Какая же вам потребна команда, коли парты ж з вами тут вот? Будем заниматься своим одвечным клопотом. А які у нас з вами теперь клопот? И вы сами бачите, что... Не, вы не так меня зразумели. Тревога это одно, это конечно, а вот клопот...
Такий клопот наш. Весна, треба засявати землю. Ой, ну, так конечно, что погомонили. Мужики, хопить, пора разыходиться, у поля поехать, орать. Значит, не тревожиться? Конечно. Я ж кажу, тревога это одно, а клопот... Але ж, дорогий товаришок, я сегодня слухал замежное радио. А нахрена ты замежное радио слухал? А у нас инше не ловит. Вот я не слухаю, потому что нема часу мне. Вот нема часу слухать замежное радио. И вот и сплю спокойно. А, ну так вы же... Человек занятый, конечно. Ну, пошли, хлопцы, пошли. Покеруешь. А, ничего. Не очень прилетаешь. О, кого бачу! Иван Семенович, добрый день. Добрый день, Алексей Севастьянович. Добрый день. Вы тихенько стоите за спинами, а я не бачу. Это моя жонка. Ну, добрый день. Добрый. А я это мимо приезжал, бачу, мужики толпятся. Ну, я и спынился по звычке. Размовляли ось. Ну, а як же вы туда опынулись? Я был в Чернобыле, на атомной станции. Людмила Михайловна тем часом приехала до матери. Так, приехала ратовать. От чего ратовать? Людмила Михайловна, вы живете сярод людей. До речі, у гэтай вёсцы ваша маці живе? Не, мы тут так само проездом. Ну? Маці живе на березе раки. Ну, так это іншая справа. Але ж тебе обов'язково самой ехать туди. Мы, Эдуард Семенович, мы могли б привезти вашу мать. Вот зараз позвоню в район, и ее привезут с усім скарбом. Не, дякуй. Дякуй. Ну? Але я сама хочу поехать у вёску. Може, апошний раз? Ну что вы, Людмила Михайловна, ну что вы, Нехай едет. Тем более, что машина у нас есть. Да и до мати уже не дуже далеко. До вёски уже близко. Ну, як ведаете. А вы, Эдуард Семенович? Мне хутчэй трэба ў Киев. Справы. Так я могу машину дать? Не трэба. Подкинете до аэропорта. Ну, як скажете. Ну, то... Ну, так, бывай. Ну, я пошла. Ну, всего доброго. До побачення. Щасливої дороги. Побачення. Всього доброго. Усього доброго. Эдуард Семенович, ну что в Чернобыле? В Чернобыле катастрофа. Что значит катастрофа? Авария? Зовите як хочете, але небяспека ад гэтага не змяншаецца. А ці хутка справяцца з аваріяй? З самой аварыі, можа, і хутка, аднак з вынікамі яе. Думаю, что ніколі. Чакайте, я гэта вас зразумець ніколі. Вось вы зараз гаварылі людям пра йод. Ну. Але йод, гэта першы, што выразна выявілася пасля выбуху. За йодом дадуць аб сабе знаць цэзій, стронцый. А тэрмін распаду гэтых рэчываў стагоддзі, а ва всякім выпадку стронцый. Эдуард Семенович, а вы не перебольшиваете? Гэта элементарна, Алексей Севастьянович. Про гэта студэнты ведаюць. Ну, а что цезий, стронций у нас выпадали, гэта дакладна вядома? Мяркуючы па тым, на якім паліве працавала станцыя, можна лічыць, што так. Іншай справы, наколькі далёка разнёс выбух гэтай страшнай рэчывы. А яшчэ трэба ўлічваць ветер, аблокі. Ветер. А чалавеку? Як же тады чалавеку жыць тут? Нельга. Да што, выходзіць? Самае небяспечнае цяпер падманваць сябе, Алексей Севастьянович. Што мы... Да я готовы хоть зараз... Подманываючи себе, мы будем подманывать народ. Так вы что, осуждаете, что я тут говорил людям? Бадёрасць не заўсёды на карысць справе. Кажуць, што яшчэ не адменены майскія дэманстрацыі? Не.
А что, вы раите отменить? Лишь в столице про это не хочете слухать? Перший секретар настойвае, да и я, по правде кажучи, не разумею. Не губите народ, Алексей Севастьянович. Эдуард Семенович, это ж паника. Ну не выведем народ на улицы. 1 мая, это ж почнется еще большая паника. Значит, сапраўды штосьці страшное здарылася. Няхай народ ведает, что ему погрожает. И няхай хутчэй уцякае адсюль. Не супокоивайте и не затрымлівайте, не затрымлівайте. Помогайте выезжать с этой зоны. Эдуард Семенович, легко сказать, няхай уцякае. Вы хоть уявляете себе, что тут почнется? Страшнее войны. Але ворог у народа теперь страшнейший, чем у войну. Дарма, что не бачили. Ну, а может, еще не все так страшно, Эдуард Семенович, как вы полохаете. Ну, я ученый, Алексей Севастьянович. Людям треба сказать правду про Чернобыльскую катастрофу. Не всякая правда на корысть народу. И не все тут от нас залежить, вы сами ведаете. Есть Москва, есть Киев, Минск. А самое главное, тут на месте зараз не допустить паники, разобраться во всем, поступово, принять правильное решение, а вы правду. Алексей Севастьянович, я вам сказал, пошкодуйте народ. И куда ж вы? Я подвезу вас. А договор у машине, врешті по Чорнобилі працює урадова комісія, вона нечто певне скаже. Ужо гэтыя аблокі каму-небудзь пагражаюць. Ну, няхай плывуць сабе над усёй краінай на ледавіты акіян. Загадано рассеять. Ну, няхай бы крадабойными зенитками рассеют. Загадано посыпать больше действенным сыродком с самолета. Значит, аблокі пагражаюць Москве, так, я думаю? Загадано спынить просовывание их на усход, и мы повинны спынить. Мы военные люди, дорогие мои капитаны. Мяркуючы по метеокарте, аблокі рухаюцца з Чарнобыля. Хутчэй, что так. Ага, значит, яны радыацыйныя. І значит, Андрею з Иваном зноў давядзецца ляцець у гэтай заразе. Але ж, товарищ полковник, что вы на гэта скажете, дозволю спытаць? Загад, товарищ капитан, загад. А то можно подумать, что вы не тую профессию себе в житті выбрали. Зорка, Зорка, я Коршик, Зорка, я Коршик. Чуете меня? Так, мы чуем вас, Коршик. Где вы находитесь, старший лейтенант Ливанович? На усходней кромце облоков. Над Тулой небо уже чистое. Зато и на заходе, над Беларусью, земля заслонена с пресс. Коршик, Коршик, задание выконать готовы? Так точно, товарищ полковник. Выдатно, старший лейтенант. Обстановка с часу вашего вылету не изменилась. Мы вам жадаем поспеху. Сувязь спыняю. Ой, трагічная земля. Ці мало їй досталося в гісторії, а тепер Чорнобиль зацярушує отрутою. Не зайздрошчу я Ливановичу. Чому ж не выручил, сам не полетел? Зорка, Зорка, я Сокол, откажите. Где вы находитесь, Сокол? Вышел за край облоков сбоку Бранска. Атакуйте облоки. Есть атаковать облоки.
Так. Давно. Давно мы не збирались у вас, Людмила Михайловна, давненько. Ой, скажите, что правда, то правда, давно. Может, тому что опошний раз стрэліся ў нядобры час? Так, то быў, здаецца, яшчэ застойны час, але пры Горбачове ўжо. Застойны, але застольны. О, то застольны, гэта правда. Але я не про тое. Андрей, скажи, пожалуйста, у вас горелка так само по талонах? У нас не горелка, у нас горилка. Горилка Ну, кто гэтые талоны придумал? Кто придумал, Тонечка, неведомо, а увел горсовет. Это я так справа яна не хитрая придумать, пробачьте, калі ласка. Але что это письменник наш позніца? Я так разумею, что мы его чекаем, а? Першага тоста няма кому говорить, а? Михайловна, позніца, что ж ваш кумир, а? Яго не будзе. Поехал. Поехал? Куды? На Смоленщину. Оттуль текут многие наши реки. А Павел Демидович у вытоках рек теперь шастает. Так, черговый письменницкий заскок. Да не, я не стал бы говорить так. Вот скажи, где выток Немана? Немана? Не Динавуздичине. Это так. Правильно. Але конкретно? Ой, ну что это вы, товарищи мужчины, раптом про реки? Ну, быцем сярод вас няма жанчын. Антоніна, сябры моя жанчына, то ёсць, але яны, як кажуць, усе пры уласных мужчынах. Ну, калі падобная акалічнасць вам трошка жаль, то які ж вы мужчыны? А вы ведаете, сябры мои, Антонина правильно кажет. Так. Вы ваш лепей послухайте. Это я про Матроскина и компании. Вы памятаете, однойчы кот Матроскин спытал Шарик: коли б тебе в Аурат увели, яким бы ты министром захотел стать? И что то? Я б двумя министрами одразу стал, сказал Шарик. Полдня министром рыбной господарки, полдня министром полявания. А я б, сказал кот Матроскин, я б президентом стал. Ты что, сдурнил? Гляди, до чего он народ довел. Мяса няма, молока няма, яйка на рынку кольки рублев коштует. Ой, не кажи. Эх, Шарик, темнота ты вязковая. Да ён усё робіць, каб я разбагател. Ось раней молоко дешевей было за бензин, а зараз я за 1 килограмм сметаны могу 2 килограмма грошей взять. Ты что? Дякуй ему. Ну и что? Что ты со своими грошами робить будешь? У магазинах же пусто. А я, може, ими свою печку обклею. Шпалеры уже не продают. Ці долго еще у тебя там? Что не подобается. Ну и часы настали, а? Яшчэ некалькі гадоў мы нясмела, азіраючыся адзін на аднаго, чыталі тут вершыкі пра галоснасць, а цяпер... Ну, хопить, сябры. Снова рот затискаете. А все-таки хотелось б сегодня почуть, что с нашим именинником отбылося за гэтые некалькі гадоў. Справаздачы не будзе. Паколькі нашага выпрабаванага тастовіка няма, скажу я. Так, значит, зноў пра радыяцыю. Прабач, Эдуард Семенович, але я ўжо
Ну, я просто не могу от вашей радиации. Удокладняю, ад радиации идти з радиации. Ну, тебе видней. Так, але все ровно, я коростой покрылся, я знутри и звонку. Сподеемся, Эдуард Семенович, ты у своей застольной правое не будешь про радиацию. Анатолий Иванович, не полохайся. Я про час, про тое, аб чым тут ужо гаварылі. Сапраўды, час надзвычай памяняўся. Ты, Анатолий Иванович, пародыі чытаў пра Матроскіна, Шарака. Ну так. І прэзідэнта. Сапраўды час памяняўся. К добраму ці благому. Дзіўна, але на такое, здавалася б, простае пытанне не кожны бярэцца адказаць. Корэспандэнт «Звязды» нядаўна ў мяне пытаў: няўжо ўсе гэтыя гады пасля Чарнобыля народу хлусілі? Пры самай вялікай галоснасці мы, аказваецца, сапраўды жывём у самай вялікай хлусні. Можа, таму абрыдлі і размовы пра радыяцыю, але што нам з Андрэем, братам маім, рабіць? А? Ад радыяцыі мы ўжо страцілі сваю вёску, а страціць малую радзіму ўсё роўна, што застацца без вялікай. Я за наше сяброўства, якое... За сяброўства. За сяброўства. Ой, правда, давайте вы... Дякую, досыць. Тонечка забараняе. Я прашу прабачэння, сябры мае. Эдуард Семенович, я у вас, як у навукоўцы, даўно хацеў спытаць. Слухаю. Ну, не лезь ты да яго, няхай паедзе. Тоня, не чапай мяне. Дык вось, публіцысты, напрыклад, сцвярджаюць, я сам чытаў у навуковых часопісах, што некаторыя раёны былі заражаны з самалёту і намнога пазней, чым узарваўся рэактар на станцыі. Ва ўсякім выпадку ніхто... Так, не перабівай. З урадавых колаў публіцыстам водпаведзі не даў. Справа ў тым, што даследаваць тую частку тэрыторыі пачалі з вялікім спазненнем. Яшчэ пад самую восень 86-го года ўсё, ці амаль усё, канцэнтравалася вакол 30-кіламетровай зоны. Дык ці праўда, Эдуард Семенович, што цяжкім алюмініем пасадзілі аблокі на сялянскія гароды, га? Не, няхай адкажа. Отстань. Боже, вы закусывай. Тэхнічна гэта магчыма. Так. Таямніцы. Але ж сам толькі што выступаў супраць іх. Жыццё як у пякельнай цемрадзе. Вы ведаеце, я недзе чытаў, што адзін з лётчыкаў, які скінуў атамную бомбу, ці то на Хіросіму, ці то на Нагасакі, у 45-м годзе, з'ехаў потым з глузду, так, і трапіў у псіхлячэбніцу. Правда, это правда. Все мы с детьми. Але гэта там, але нашы. Я не думаю, што хто-небудзь з нашых распылителяў нават прызнаецца калі-небудзь. Не тое, што галавой памуціцца. Ну, а што з таго, што прызнаецца? Ну, конечно. Ну, я, напрыклад. Ой, у героя Андрея Семеновича захотели идти у дурдом. Что, не верите? Ой, вы славный хлопчик, Андрейка. Вам бы у театра пеших любовников играть. А вы у Геростраты. Не выйдем. Так, по всем видать, что старейший Ливанович не дозволите сёння говорить нам тосты за его. То я пропоную за брата Андрея Семеновича. Які чамусьці прагне ў сучасныя Герастраты у атам. Ты на яго так, бо словом бэсціць нехітрая справа, а вось за жонкай дагледзець. Анатолий Иванович, я вас попросил. Андрей завтра едзе ў нашу радыяцыйную область. Так что? Колькі там у вас? 32 и 0,5 кюры на километр. Какая, это что, это по цезию? Так что яшчэ невядома, куды лепей.
трапіць у псіхлячэбніцу ці ў радыяцыйную вёску. Шчаслівай дарогі табе, брат. Дякую. Вось так і робяцца ў нашай айчыне героі. Кагосьці высылаюць з Масквы ў Калугу. Альбо ў Ніжні Новгарад. Так, альбо ў Ніжні Новгарад. Оказывается, великое несчастье. Увесь свет кричить и непокоится. А что ж нам? Як нам быть, якія живут увесь час еще далее от Москвы, чем Калуга и Нижний Новгород? Значит, мы все жыццё ў ссылцы знаходзімся, так? Калі ты маеш на увазе канкрэтную асобу, то дарэмна. Усё-таки матэрыяльная база навуковая сёння не ў Ніжнім Новгарадзе ці Калузе, а ў Москве. Ну, дык так няхай і гавораць. Урэшце-то справа ў мінулым. Хоць, што значыць у мінулым? Вось-вось. Гарачае мінулае можа апякаць і сёння. Ды ой, як моцна. Андрей, можно тебя на хвилинку? Иду. Ой, ну ты заўважыў. Святы ўжо не атрымліваюцца. Прынамсі так, як раней. Бывала ж, пачынаюць госці размову за столом, дык заслухаешся. Твоя правда, невеста. А цяпер ад размоў вушы вянуць, і ўсё ведаюць, на ўсё ва ўсіх думка ёсць. Нічога не зробіш, Люся. Ой. Відаць, да перабудовы ў нашых галовах шмат пустога месца было. Вось цяпер і запаўняем яго смець. Не, ўсё-таки бадай трэба мяняць гасцей. Трэба заводзіць новых. Вунь колькі у Эдуарда ў інстытуце цікавых вучоных. А ён усё трымаецца за гэтых абывацеляў. Ой, мне ўжо цяпер цяжка нават успомніць, як яны ў нас з'явіліся некалі. Стары друг лепей новых двух. Чула такую памоўку? Чула, але не магу я. Не могу. Думаешь, сярод Эдуардовых вучоных нема мяшчан, абывацеляў? Цяпер гэта скрозь. Мяшчанства. Дарэчы, ведаеш, як па-польску грамадзянин? Обыватель. Обыватель. Ну, знайшоў на кого спасылацца. Ладно, Андрей, выпить хочешь? Ну, ты что, дзеля гэтага мяне паклікала сюды? Выпить можна было і там, разам з усімі. Ну... Я хотела спытать у тебя. Про что? Ты збираешься нарэшце жениться? Да не. Я не про тое. Ну, словом, что это ты ляпнул там за столом, мол, я виноваты? Ну, чым? Ну, тым, что... А чаму б і не? Сама ж ведаеш, где я служу. Ну и что? Загадали, поляцеў и рассыпаў той алюміній у облоках, не ведаючы дакладна, што яны радыяцыйныя. Ой, побойся Бога, Андрей. Что ты говоришь? Правду, Люся. Правду. Это цяпер у нашы дні можна загад не выканаць, да чалавецтва апеляваць. А тады загад и все тут. Что ты говоришь? Боже мой, бедный брат мой. Боже мой, такую жахливую тайну на душе носить. Андрейка, шкода мне тебе. И себе так само, и всех нас. Ося, ты кажешь, женися. Тут можно сказать, уже до веселья недалеко. Ой, перестань. Дарэчы, я не один тады вылетал на задание. Лётали и другие. Ну, а где ты? Что загад отдавали, где ты? Яны ніколі виноватыя не бываюць, бо ніхто не ведае, адкуль загад выходзіў. Да таго ж ні палітбюро, ні ўрада таго няма ўжо. Скажи мне, калі ласка, Эдуард ведае пра гэта? Наўрад ці. Ой, Господи Боже. Перестань. Як усё
Перестань, Люся, перестань. Что перестань? Бедный мой деверок. Ты хоть разумеешь? Я все, сестра, разумею. Я давно разумею. И готовы хоть зараз выскочить в окно. Не говори глупства, Андрей. Коли ты собираешься ехать? Завтра. Эдик, небось, давно не ездил. Эдик не ездил. А коли ему ездить? Сам бачишь. А теперь еще народные депутаты збирается выбираться. О, Боже! Пустых округ много, дык. Але ты, Андрейка, я прошу тебя, не говори ему, не говори, коли нават пачне допытываться, я прошу тебя. Ну, ці мало про что можно жартовать. Это не жарты, сестра, это не жарты. Ну, ходим. Ходим на гостей. А то мы про эту вину твою. Каб по-сапраўднаму адчуць вину, трэба вачамі побачить свой грех. Их что? Ты для гэтага едешь? Боже мой, Андрей, бедный мой братик, ты для гэтага едешь? Ты ведаешь, мне вот так говорила маці. Бедный Андрейка, бедный Андрейка. Бедный Андрейка. Але ўжо калі памерла у сне. Але не помню, чаму, толькі ківала головой і в вялікай скрусе все роўна як бы аб нечым папярэджвала. Бедный Андрейка, бедный Андрейка. Ходим до гостей. Андрей Семенович? Андрей Семенович! Павел Демидович! Як вы трапили сюда? Добрый день. На край захворевшей земли. Андрей Семенович. Это же родима моя. Ага, так, я все забываю, что вы, Ливанович, отсюль родом. И у яким районе ваша вёска? Да вось у суседнім. Вельми не пошанцевало вам и вашим землякам, и вам особисто стратить малую родиму. Так. Але что ж стоим? Ходим, ну, хоть бы до меня в гостиницу. Я там займаю люксовый номер. Правда, без туалета и всяких інших вигод. Але, сапраўды, зойдемте, як маете час. Цягнік будзе пазней, под самый вечер, а я вельми рады вам. Ну, часу у мяне до цягніка яшчэ і правда багата. Толькі навошта по гостиницах шастаць? Ну, як капитан хоча. Але я особисто люблю, калі ўсё грунтоўна. Значит, вы со столицы зараз? Так. О! Конечно ж, я и забыл. Як заўсёды у брата вашего чарговы день нараджэння. Так. А я свои дни нараджэння не только не отзначаю, але и не помню. Ну, и что там? Вспоминали вас. Хтось и казал, что вы теперь доследуете вытоки рэк. Доследую. Просто я, одним словом, тягнет до чистых крыниц. Але где теперь чистая вода? Да и сами крыницы, где? Одних уже нема, другие прогоркли. Думаю, хоть бесить тече своей водой. Так не. А до того ездил на выток Нёмана. Ніхто не ведае, дзе ён.
Меліяратары здратавалі ўсё вакол. Так што Нёман таксама не сваёй вадой цячэ. У вас, Андрей Семенович, таксама вялікія страты чакаюць на радзіме? Я на магілу матчыну еду. Так, я вашу маму помню. Приезжала часто до Эдуарда Семеновича, як была живая. А у мяне ўжо таксама нікога. Вось так. Так я і кажу, не пазайздросціш тутэйшым людзям, ды не іначай ужо лічы і ўсяму народу. Вось тут, бадай, край так званай чарнобыльскай зямлі. Але ж і тут сёлета трусы паздыхалі, кролики. Люди отсюль разъезжаются, застаются одни старые. А хіба ж ім небяспека не пагражае? Я в одной такой семьи побыл, дед и баба. Кажуть, от нам уже один конец, хоть там, хоть тут. Что нам даст лишний ход? А тут своя хата и свой вид с порогу. Твоей мати хата целая? Стоит. Ну и час настал. Ну и час. Стоять будзе хата, а нікому не патрэбная, заразная. Я тут зайшоў в одну бібліятэку у Чудзянах. Кнігі таксама не вывезеш. Такі ляжаць, кінутыя на падлогу. І мой трохтомнік на пярэднім плане. Я сфотаграфаваў нават. Жахліва. Сапраўды, жахліва. Асабліва у нашу разруху, якая яшчэ недавно звалася перабудовай. Дарэчы, як вы ставіцеся да таго, што робіцца ў краіне? Вы ж вайсковы чалавек. Цярплівасці ў арміі надоўга хопіць? Армію таксама закранула перабудова і разбэсціла. Так. Мінулы год яшчэ я, здаецца, усё здольны быў патлумачыць. Сёлета? Не. Можа, таму вось і вандрую па вытоках ад адной ракі да другой. Што, дзіўна? Цяпер усе кудысьці прагнуць. Адны ў храм, а другія... У спекуляцыю. Вось. Палітычную, калі можна так сказаць, і эканамічную. Я тут, седзячы ў раённай гасцініцы, працаваў паміж паездкамі над артыкулам па заказу адной рэдакцыі. Дык вось, жыццё, дарагі Андрэй, поўніцца ўсё новымі і новымі парадоксамі і недарэчнасцямі. Хутка мы ўжо няздольныя будзем вызначыць, хто ў чым вінаваты. Павел Демидович, а виноватые есть? Но я хотел сказать, все-таки виноватых будут шукать ближей, чем Сталин, да Троцкий с Бухариным. Раз есть вина, значит, повинны быть и виноватые. Правда, не кожный отважится на признание вины. Не кожный. Я тут читал артикул, докладней интервью одного корреспондента з академиком Александровым. Гаворка шла про эксперимент, який привел до катастрофы на Чернобыльской АЭС. Былый президент академии, атомщик, клянется, что ничего не ведал про той эксперимент. Президент академии не ведал. Да хлусить его. Клянется, что не ведал. И конструктор Чернобыльского реактора так само, академик, так само ничего не ведал. Дивно. Але хто ж тады распрацоўваў эксперимент? Оказывается, доручено было падрыхтаваць проект организации, якая ніколі не мела справы з атомными электростанциями. Нават так? Нават так. Я думаю, не тая у нас державная система была. И вот так.
Нехта даваў каманду на эксперымент з самага верху. Цяпер хаваецца. Калі, вядома, жывы, не ў крамлёўскай сцяне ўжо. Таксама ж хтосьці камандаваў, калі распылялі ў небе над гэтым вось краем цяжкі алюміній. Павел Демидович, вы думаете, радыенукліды не маглі заляцець сюды непасрэдна за АЭС? Цяжка сказаць. Шляхі радыяцыі, як і шляхі боскія, невядомыя. Але я таксама схільны думаць, што тутэйшыя раёны заражаны пры дапамозе тэхнікі. Ці то градабойнымі снарадамі, ці то яшчэ нейкім чынам. Таксама загадка. Дык вы лічыце, што галоўнае знайсці вінаватых? Галоўнае выратаваць народ ад вымірання. Але без пошуку вінаватых выратавання таксама не адбудзецца. Людзі павінны ведаць пра ўсё. У тым ліку асабіста і пра тое, хто персанальна у першыя дні утойваў сапраўдныя маштабы катастрофы і выдаваў фальшывыя звесткі аб радыяцыйнай абстаноўцы. Мне цяпер нічога не застаецца, як прамаўляць маналогі. Раней я патрабаваў надрукаваць карты забруджаных раёнаў. Смяяліся. Мол, такая дзяржаўная тайна, ён лезе. Нарэшце карты надрукавалі. Цяпер трэба дамагацца, каб перад народам да ганебнага слупа былі пастаўлены вінаватыя за Чарнобыль. Дарэчы, як і за гэту вось разруху. Вы, Андрэй, паездзіце, паходзіце, пабачыце, як тут жывуць цяпер і чым жывуць, і закрычыце немым голасам. Загляніце, Андрэй, з дарогі да мяне ў гасцініцу. Добра, Павел Демидович. Хоць бадай, мне нялёгка будзе зрабіць гэта. Чаму? Не хацелася б называць прычыну. Вось вы казалі пра маналогі, якія даводзіцца часам прамаўляць. Напэўна, цяжка. Але паверце, яшчэ цяжэй чалавеку прамаўляць унутраныя маналогі. Унутраныя маналогі? Цяпер наўрад ці хто прамаўляе іх, бо сёння галоўны дэфіцыт. Дэфіцыт сумлення. Цяпер усе выкрываюць, даводзяць нешта, аднак не здольны пачуць адзін аднаго. А ўнутраныя маналогі гэта ўжо звыш усяго па нашым часе. Тайна альбо порок. Ну что ж, Андрей Семенович, шчаслівай дарогі вам. Дякую. У нешчаслівую цяпер краіну дзяцінства, можна сказаць, на дно мёртвага мора. Дякую. Бывайце здаровы. Всего доброго. Постанова Верховного Совета. Верховный Совет отзначае, что авария на Чернобыльской АЭС нарэшце ўспалашыліся. На велізарных тэрыторыях агульнанароднае бедства. Здаецца, бяруцца за нас па-сур'ёзнаму. Да уже который год вось так. А мы ўсё загараем, ды крыем тут. Скоро, бадай,
аж скура пачне злазіць з касцей, як тая кара з хворых дрэў. Можа, камусьці это выгодна? Ды каму тады? Та чорт яго ведае, каб жа я знаў. Дык сам бы чорта лысага з-за печкі вывалак. Але ж нарабілі смуроду на ўсю зямлю. Каб же толькі смуроду. Аднак жа уже і тое добра, што адкрыта прызнаюць. Та, спярша людзей заразілі, тады прызнаюць. Але, яй-богу, і гэты раз, каб не засталіся ў дурнях. Дапамогу, якую выдзелілі чарнобыльцам, здаецца, таксама раскрадуць, як ужо не адзін раз здаралася. Але ж помню адразу, як абнаружылі ў нас гэтую радыяцыю, прыязджаў сюды адзін чалавек, маленькі такі, але порсткі. Так, здаецца, з органаў. Чорт жа яго ведае адкуль. Але ледзьве не наганам па стале. Вы, кажа, што паніку сееце? А ну-тка на нашага дырэктара складзіце спісак, хто у вас агітацыяй займаецца. Ну, вядома ж, з органаў. Здаецца ж, не з міліцыі. Ды навошта гэтаму міліцыянеру ды ў грамадзянскім уніформе? Дык што, дырэктар? Ну, Антонович, руками не возьмеш. Туз, адмаўчаўся і ўсё. Але ж вось і гіцля той з органаў. Здаецца, сам ужо даўно збег адсюль. Яны, здаецца, ўсе тыя, што прымушалі нас не панікаваць, пераехалі з заражанай зоны. Ды ўсе ў вышэйшае начальства, чым былі тут, пайшлі. Ты вось пра што мне скажы, Ігнат. Што? Добрый день. Прывітанне, мужики, прывітанне. Мы, гэта, Антонович, прыйшлі спытаць. Мужики, пасля. Бачыш, чалавек са мной земляк, так што альбо пачакайце, альбо другі раз, мужики. Дык здаецца, што... Мы пасядзім, Антонович. Это не тое, што раней. Наша праца цяпер ні сабе, ні людзям. Ты займі чалавека. Да хто ж ён, наш земляк? Хіба не пазнаеш? Дык здаецца. Хадзем, Андрей Семенович, хадзем. Заходзьте і вас. Ну вось, калі ласка, заходь. Сядай, Мунь. Дякую. Ну, давно-то у нас не было, Андрей Семенович. Здаецца, з таго дня, як хавалі вашу маці, так? Бадай так. А вось брат твой ужо і ў радыяцыю прыязджаў. І ведаеш, ён нам дапамог. Дапамог. Праўда, гэта адноснае паняцце ў нашых цяперашніх умовах дапамога. Вунь, дапамагчы імкнецца ўся дзяржава, а вось, як кажуць, усё там жа. Толькі і прыйшлі да аднаго, што перасяляцца адсюль все-таки трэба. Трэба. І нават месца выбралі. Ідзеш? Вунь за Бялынкавічамі і будавацца пачалі. А хіба там чыста? Ну, здаецца, чыста. Яна тут гэтай радыяцыі неяк лапікамі лягла на зямлю. Ну, помніш пасёлак за Воранаўкай? Дык там з 5 двароў 2 чыстыя, 3 брудныя. Гэта цэзій. Цэзій, іншыя рэчывы. Стронцу у нас, здаецца, няма, а пра другія. Відаць, ёсць. Ось дзён колькі Эдуард Семенович выступаў па тэлебачанні, дык казаў, што йод, цэзій, стронцый – гэта не ўсё яшчэ і іншыя радыёнукліды пагражаюць. А чым жа памог Эдуард? Ну, чым памог? Першы пачаў біць трывогу, прыязджаў, лаяўся з начальствам, пісаў у газетках, дакладней спрабаваў давесці, што здарылася катастрофа. Вот і надоўга к нам. Трэба дагледзець матчыну магілу. А што ёй даглядаць? А я недавно быў на кладзішчы, то ваша дагледжана. Хтосьці траву выпало, кветкі пасаджаны. Ну, все-таки... Ну, конечно, конечно. Слухаю. Кто? А, Тихоновна. Так, письмо я атрымаў. То все-таки не сядзіцца там. Ну что ж, вяртайся, калі табе прыспішыла. А можа, пачакаеш трохі, пакуль новыя дамы будуць гатовы, першы твой? Что, не будешь?
Ну что ж, приезжай, Тихоновна, приезжай. Живем же мы неяк тут, проживешь и ты. Ага. Ну, бывай. Жанчына наша Зареченская переехала всей семьей, шукала место в чистой зоне, а теперь ось назад. Пытаюсь чему? Так нема силы, кажет, рывать зневажливые односины. А что так? От чернобыльских детей отворочиваются одноклассники в школе. Мол, заразные. Так, здекливо ставятся до чужих вяскоўцы. Словом, Андрей Семенович, нікому мы не патрэбны на ўсім свеце. І гэта, разумееш, не першы выпадак, калі пераехаўшыя сем'і просяцца назад. А я адгаворваю, мол, пачакайце, пачакайце, не кажуць, няхай радыяцыя, няхай ужо што людзям нашым, то і нам, толькі на радзіме жыць. Вось бачиш, як паварочваюцца справы. По дороге мне человек один казал, что... Какая справа тут. А може вы и правда тут, Антонович, надолго? Дык, ну, что у тебя? Ну, дык, здаецца... ну я про пчелы. Ці будем вывозить сёлета на старую пасеку? Бачиш, Андрей Семенович, мы яшчэ атрымаем пчелы. Кажуць, пчела на дурную кветку не сядзе. Выбера здоровую. Дык, здаецца, яно так. Правяралі мёд у амбулаторыі. Даведка нават ёсць, што не заразны, здаецца. Ладно, Федосович, ступай, про пчел яшчэ нам рано. Дык не, Антонович, здаецца, не рано. Якраз пора. А ў минулую весну мы гэтымі днямі вывозили. Минулую весна на весну не припадае. Давай, ты иди, а завтра поговорим. Иди. Ну, то добре. Ну, усього доброго вам. До побачення. До побачення. Ладно, Андрей Семенович, усяго не спытаешь и не расскажешь. Перенесем основную программу на вечер. Добре? Сподіваюся, заночуешь у нас. Дякую. До вечера. Семенович, дарма, что не поздоровался тады. Менеш, помнишь? Чекайте. Дядька Панас. Ага. А я думал, заросли мы тут, состарели, аккурат грибы в атомном лесе, никому не потребное. Так и познать тяжко. Добрый день, дядька Панас. А что там за шум? Чуешь же? Мужик кричить, а кабета лемантуя. Так ты не хвалюйся. Мы тут часто слухаем. Афганец у нас. Может, помнишь? Трохиму Коля. Да где ты будешь помнить? Малые уже без тебя наросли. Несчастье зим, контузию в голову, одного скялёбка нема на черепе. Вось он и заводится, коли у его это починается. Словом, хвороба. Думалася, что калеки, якія с той войны пришли, апошние у нас, перамерлі. А тут с гэтай афганской новых то руки нема, то голова пошкоджена, як у гэтага. А жонка при чым? Дык у голову яма абы что лезе, хвороба такая. Ну ось он и гоняя по дворы свою Анютку, мол, давала всем тут без меня. Ну, а коли хвороба минется, проходить, то человеку цены нема, а лишь калека. Пенсию дают. Ты это в Афгане не был? Нет. Пошансовала. А то ж и война оказалась непотребная никому, ни афганцам, ни нам. Все отъезды отвернулись. Мол, помылились особные члены политбюро. Ты, якого уже нема в живых. А тут калеки. Ну что ж, дядька Панас, рады был сустрэць. Мне на могилке трэба. Да маці. Так. Я так само на службе, Семенович.
А тым не менш спяшацца быццам і няма куды. По-ранейшаму лесніком. Так, как лесніком. Але цяпер, словом, як лес наш зрабіўся атамны, служба стала так сабе. Адно званне, што ляснік, хоць сасна, хоць елка, а нікому не патрэбны ўжо. Нават і на дровы, бо радыяцыя ад іх і ў паветра ўздымаецца. Грыбы таксама не станеш есці, як і ягады. Вось і вандрую дарэмна вакол лесу, боючыся зайсці ў яго. Але ж ужо, што праўда, то праўда. Зладзеі ў нас, здаецца, перавяліся ад гэтай радыяцыі. І ў лесе больш не крадуць, як у вёсцы. А грошы? Грошы табе плацяць, як і раней? А, гэта плацяць. Плацяць. Ну, это добра. Ды з надбаўкай, як усім. Грабавыя. Нябось, можа, і не чуў нават, што такія грошы ёсць. Да чуў. Што ж ты ў канторы хацеў? Да я з пчаляром гэтым, а тут цябе пабачыў з дырэктарам. Хачу спытаць, Семёнович. Ну. Это ж брат твой старшы, здаецца, у вялікіх начальніках цяпер ходзіць. Які ён начальнік? Професор? Ну, все-таки ж професор. Ну, професор. А вось мой унук у медицинским. Сёлета кончае. Ну, бывайте, Семёнович. Ну, вы же заезжайте до нас, не забывайте. Бывайте, дядька Панас, рады был сустрэцца. Ну, до побачення. Усё гэта. Добрый день, Павел Демидович. О, товарищ Ливанович, добрый день. Признаться, я чакал вас поздней. Можно подумать, что вы с того дня, как мы сустракаліся, и не покидали этого вокзала. О, не, мой молодший сябр. Я с того часу поспел объездить все злынки и свету половинки. Чули такие выраз? Не. Ось і я дасюль не чуў. А што яшчэ тут можна пачуць, Павел Демидович? Каб чуць народ, трэба вельмі слухаць. Але нешта вы дужа расхрыстаны, Андрей Семёнович. Жахліва там, на дне мёртвага мора. Так, прыехаў, можна сказаць, расхрыстаны, узнерваваны і абыякавы. Хіба так бывае, узнерваваны і абыякавы? Бывае. Так, Андрей Семёнович, хтосьці ўсё-таки пацэліў у сэрца славянскага адзінства у нашай краіне. Тут же самое сэрца старажытна-русской державы. Тут у адно сыходзяцца землі России, Украины, Беларусі. Такі тут трохкутнік паміж Чарнігаўшчынай, Браншчынай і Беларуссю. Ну и все-таки ходемте в гостиницу, там поговорим. Не, я мушу ехать. Не. На службу? Кто теперь спешается на службу? Так, я учора звонил вашему брату, размаўляў з Людмилой Михайловной. Вельми просила, каб я привез вас. Что мне там робить? Значит, ни к брату, ни в гостиницу, до меня? Не, я поеду отсюль. Поеду. На унечы перасяду на другі цягнік и поеду. Няўжо не уговору? Думаю, что не. Вось вы, Павел Демидович, все отираетесь на березе гэтага мёртвага мора. А на дно не ныраете? Не, было, что ныраў нават учора. Так что у вас, Андрей Семенович, неправильное уяўленне про мяне. Памятаеце, і ўзяў я кніжку з рук, і з'еў яе, і яна ў вуснах маіх была салодкая, як мёд. Калі ж з'еў яе, то горка зрабілася ва ўтробе маёй, і сказаў ён мне:
Табе трэба зноў прарочыць. Пророчить? Я так разумею, писать? Не толькі гэта. Там у Бібліі яшчэ сказано у Івана Богослова. Пророчыць аб народах і плямёнах і языках, аб царах многіх. Значыць, біць у звон, калі гаварыць прасцей. Але тады скажыце выразней, па кім цяпер звон? А? Па нас. Па ўсіх нас, Андрей Семенович. Я вось што скажу, Андрей Семенович. 20-е стагоддзе, у якім нам з вами давялося жыць, Ну. падмануў ён нас, 20 век, ва ўсім. Можна сказаць, проляцеў для чалавецтва ўпустую. Зрабіўся ўсё роўна як нулявым. Ну, працягвайце. Скажем, з'явіўся у нас марксізм у канцы веку. У всякім выпадку, сёння марксізм пастаўлены не толькі пад сумненне, але дзе-нідзе і пад забарону. Цяпер возьмем Першую сусветную вайну. Што яна дала? Кроў, смерць і кастрычніцкую рэвалюцыю. Дык цяпер людзі схільны думаць, што рабілі яе бальшавікі дарэмна. Другая сусветная. Што яна дала чалавецтву у канчатковым выніку? Таксама, акрамя крыві ды смерці, правда, была закрыта дарога фашызму ў свеце. Але ж і сацыялізм, бачыце, цяпер некаторыя параўноўваюць з фашызмам. У всякім разе, у ўсходняй Еўропе яго ўжо няма, ды і ў нас пад пытаннем. Ну, а цяпер, што тычыцца атамнай энергіі. Назвалі 20 век атамным. А ўрэшце рэшт атрымалі Чарнобыль. А што ж далей, Павел Демидович? Спытайце пра што-небудзь прасцейшае. Як кажуць, цёмная вада ў аблоках. Хоць яшчэ паўгода назад, так, паўгода, я, здаецца, сапраўды штосьці разумеў, зыходзячы з жыцця і гісторыі. Нават нешта здольны быў прадказаць. А сёння туман. Ззаду і туман сперадзе. Таму шмат хто цяпер звяртаюцца да старадаўніх прадказальнікаў. Напрыклад, да таго ж Нострадамуса, які жыў у 16 стагоддзі. Дык ён, аказваецца, прадказаў нашу кастрычніцкую рэвалюцыю, але ж прадказаў і канец яе. Праз 73 гады і 7 месяцаў. Значыць, сёлета? Выходзіць, недзе ў жніўні. І куды ж нам далей, Павел Демидович? У 21 век, Андрей Семенович. У 21 назад дарогі няма. А якім бачыць 21 век Нострадамус? Разлікі ён зрабіў толькі до 2000 года. Скончыў 1999. Сапраўды мутная вода в аблоках. Ну, ладно, пра ўсё гэта мы яшчэ некалі паспеем пагаварыць з вами у лепшым месцы. Так, а что вы наговорили Людмиле Михайловне? Что сказали такое, что она боится? Просила меня по телефоне, каб я поглядел за вами. Хочете ведать, Павел Демидович? Ведомо. Люди кажуць, что тутэйшыя мясціны заражены радыяцыяй з самалёта. Чулі? Ну, чуў. Дык гэта зрабіў я. Я стварыў гэта мёртвае мора.
Пачакайце, Андрей Семенович, штосьці не тое вы гаворыце. Тое, якраз тое. Пачакайце. Людмила Михайловна гаварыла, але ж не думалася, што вас... Постойте, товарищ капитан. Таму зразумейце, Павел Демидович, зразумейце, куды мне адсюль. Тут не толькі ваш бераг, але і мой. Не памінайце хоць і вы мяне злым словам. Заходзьце, калі ласка. О, да мяне сама міліцыя. Добрый день. Добрый день, проходзьте, сядайце. Павел Денисович. У мяне да вас пытанне. А што здарылася? Вы ведаеце такога лётчыка капітана Левановича? Ага, так, гэта мой знаёмы. А што? Яго знайшлі мёртвага. Нам сказали, что вы сустракаліся з ім, таму словом... Ах ты гора, ах ты беда. Вы ведаеце прычыну, чаму ён пакончыў з сабой? Прычыну? Вы кажаце, Андрей Леванович покончил с собой? Беда. А хіба быў ён у чым вінаваты? Шановныя сябры, прагучаў радыёспектакль «Хто вінаваты» паводле рамана Івана Чыгрынава, выканаўцы артысты мінскіх тэатраў, год запісу 1992.